Abuzai Mokoba, I have a fidicasi so Hasi, I you tune for what TV Plus. And your first time I get here because I show. Subscribe no comment like let's share video movie, no be soon share movie. Abuzia, now there is some beef beer a security around Fitiendra. And a beef no started trendy our TikTok. Now a Kuma doctor, Wayosi. Any blogger bako, blogger Udinahui, one no, I start here when any issues beer, air costu, ewo. Media, no so Abuzia and say more attack a crack. And our Yosi yere. Eko eye ojaba asore ekodi adanse bi se wani kunu wa yosi nyame nko a enkoto nanom ewo nsie do ano ana wo mkofa video ni posti ya abusua wa yosi ebuafu ema wone no have allegations bi na kuma woda tayo no so gina hui abeto short bi e de send wa yosi a tere se enya fadi agro wo we wadi bia mane like mu ne tese abusua enya ize yenkoi na yentie nsem ni mu emu chire mu la ye ba ye beto aso e de ama Yan Santos wale lewa wanitia la jimia fasaso me wida dada se ko jimia ko wida dada wu jimia me kanfo otu for betv ama he me Santos se mkoduma ba na se me bra na se me pese me hwe eye short videos mama ni ji gwadia eni ba bia bi mo no se me ko na makohwe otu for betv ho na benya videos papa so se wo hwa na subscribe tie 2 TV na subscribe. So entampana no bomodi no wa share link no. We share link na na we bi su enya no so ahe. Ngo post ya se wawu a ana wa yaso wawu. Omu na se dia but na as one manya issues bia. Sesen wono no chese wo be se one me ye misunderstand. Oh come on. Any ade. There be no ma bi say here misunderstand is what say what today when the wokunu when the ade akobodo kunu. One the posting say you say ga okwa be fini bi. Oh, move your time. Ah, what Italiana? What are you posting with us? What are you? What are you? What are you? What are you? Oh, aha, Ghana news me now. Has to post yes. A lot of bloggers post this who are on the fly. No, what are you doing? Beef ana. And I know you are to asem. Kila me ya no so no. Aya sa me bi ko me bi so on that trend. Kila, me ya kwa asem na mo ye no. Emo mo so ni ba na numa mo be say so ni ba na numa na mo kana say san kwa sese na kuma say o kro mo yes e se kro no so mutini na mutini dimo eni o se kro mo e se kro no ni mo ba say na de ba kama na otu ba be dia mo de fefa na ye atan obi so wo ni ti sem na wo ba ya no wo hwan o say me kwa de eye de na ewo video ni mo no de o mo kan ye no na nam so a me so me ye dey because fair post here and a lot of bloggers in the fair post they are posting what you are saying and na me die no and am say woni menya misunderstanding kakra but we work with media can be yesen can be panacho anya chopa this sa chopa ni de jaka da sa chopa ka ye tu ka so bia badam kuma si yan ka so baba kuma so badam no badam no no ye ya common sense adini on my so we say now ni person no course on so be for so be ko mo na mo nya ti we no so wow just when you be like how what you go for when you do now impossible to so cry just only man we ya no so bi obi si o share so be your den abache o share so be your den you say uni ni just see yourself ya tu obi anyanti ya obi tu wako abache obi amaso bi tu wako yes dem dia we na tu no abache tabi ya na kwa no on no we kwa no we say no me no so me ya no no obi I don't kwati awo be ho gaga go no we why so on say we kwa den media no so na ye wo no me otherwise say ye content ni na ye create wa ye si owo YouTube channel ni bia wo ye ho adwuma wo fa content post ni ade a is a movie no kwampo de obi timi fa bibia post what you say blogger ko fa bibi post message we blogger ni post ade no wani nye ho a woni aketwa ne na ka ehia na ye din komo wa say ade na post ye no next senka wife and company kama yanka se create content bi e na me de to wona nanka o ye se wo so de e kura kasa de fa kura ka be kasa obi a ma nye ye but e ye de o wife no kan ye no e no na ye so ye fa ne ye de ye so kasa fa and what ye content de me na me wo as a presenter ye me ka wo mu no me kwa bo ne manka so wo be ka se enka asem e ya to Ghana e na Nyankopon adom ti wa ko mpo enya nsi wo bona baso mpo ka ya asem ya to Ghana te se wo kwa no wo bona baso kese when you want to go dream kala ya so do mo wo ye follow do fo no ya ni na man for me
That's why you know me person so so. Come over and test now why to some quarter me do. I am say when the no. They say what say no. But you know say no. About account to your body now, and about no. Say the silent point no here. I tell you what to are. I say we come no time. So we say no. We are going to Now I think say me no share na wo ka asem bi say emwe bi o de ye kroma ye te se na wa yosi obeyare enu ade ana say na wo ka asem bi kire me say mokọ se nka mokọ hwe no ya ma mo kwan ma mo anwura ho ne ade da bi o ma kwan ana no me ti ase so obi yale a enwo kwan a obefa so obeka say nipa so mercy play o mra me nchen e beta so obusua ini ti fiti plako e say industry me ni ewo mu wa me ti fiti plako nka say ko ya me ko hospital say me ko hwe da bi asa busuafo ana doctor fo no ma me ko say bitin wam o ma kwan a wo ti ase ana no so pese wo no e dem pa bota tie ma wo so wo to wo da bi no pu for tin da ba na e na post no be 5 months di da no wo hu ya na and this time that 2 weeks 1 week 3 days no after the we sasa that we were post adam kwa sabu no munya sika ka na munya no tuni ka dan kwa sabu ni bla ma fo sasa dia tinye no ya so nka ba bo anim fiti na ba wa yosi anafuti na be kwaku be anafuti na be akopota anafuti na be yeteko so say ye kwa de munyi na no ye celebrity o ye celebrity ni bi na say wo fan woni obi nya asem a wo fan mua e na wo be so de etia no ye nyina no say mo be come anima mo be ye stars nyina no e nam ya ye so because mo content na ye kofa na ya policy posti na da biya no mo trendy say me obi ko twa obi interview timi ji niska ye twemo ye fa mo content posti a ya be jiska ya bi se na be ya hyper promote content ready e de mo de se wunya ketwa na me na se bbc na se ma post bibi na se ma mfa kwa papa se na ye na ya shia oh wona maka me bra pani me na me ka se me post bi ye mu ntia ba anko ye fa che me tia na no sa cha pe na me se sa cha pe ni bi a me pese me te se sa cha pa no yi fi mu kala yi fi sa cha pa ni fi mu na me nyambo na metia kutu na bo na ni ma bu kutojo na ni mo na ye fa kese na metia bu kutojo mo na oye me bra pe ni ntina ka me pese oye ni die ona o de ma no be no ntia se wo di se kan ya ko wo no ana wa fa kai kusu se ko burunku no da bi wunya sa de no eye media so ntokwa de e fa nya asam ye fa nya asam ko be di media ti ntokwa no kila wo problem wan ka se na wo de na nya pa na me ko de mu ni se ka ye po bi a che na enka guy amazing tv who show content a guy ni pristia and say ya wan post yes asabiya wan post and nam so asabiya ko free UK e ba dai asabiya yan chi ni dai na say ya ko amazing sa gan mi nimu no won ka sa dagwada obe ka dagwada wa se na dagwada do me ni ya so gumi ya kula bia ono akwasa ko fa dagwada me me sabi wa sa post I helping ase ya se media no e sa na tie anya nko na be di media be ka sa o abofo mo o mo serious ye je mo serious be say YouTube o say go na media ba this time kwade bribe sa e kwade bribe sa ko be ka say kila wo nyama busu ni fi so ka o e say on po asema o ma wo ti kra o ma won ko so be you fi so o be ti ga aka na e be tu akara be ka say hey masa as a problem bia be wo no we try YouTube ko the say YouTube say Ghana media and about this time when you Ghana phone you free show but on say they are full life here and the media so they online unko to ya de ni bi so unko wo fufu bi we ni so ayakasa and ya kwa be fa so be sia kasa ma fo be po asam asa say tua oka bi ni na tua sa de no wo ji wo ta de kwanto and ya no jano kwasasem sa mi na tiwe na mo ya me ka ko sam tiwe na jiye na be so because say o share wa yosi first na anya no nkomo na mebedi but me be to mbeke o share first na see o MPP ana wo see o yare ye no MPP for amesra no ntini we free MPP see o NDC but who tie nsem a bo mo kan sometimes who tie a say ebi won mo a eye totally edidiatem but on telephone start on telephone come and react what you say o to mo atedi o mo say media so eye normal
enu nti so be ka sa asem wo media so a omo fa so bia ma and the ben and no na me tell say one of radio station dey ka say say MPP and MPP phone bi Baumia ama yakodwiri obi da gu akra ada opostio na mpama ba omo so nye kwa akọ MPP office omo ka omo TV mi akọ so sa na wa hefa omo ko ya social media sabe bi asem ebi adini no wo sa wo sa obi ko ka se no wunni nyansa na hu kila una ye se na e dia na efa so aye ba media so e ma flow so hello yes what do you professor Minganjas wajimi we jimi for kwa che nipa na wo kwa ka che se wajimi no seka o ka ye ne kwampo na se nipa na so odin na da so wadam se me pesa mate da so wadam na beka se nipa na so odin we sa me ye fi ho sa posti me so na kuye me sa ko posti sa ni no most of them we say na na wo ye enya sa ya wo o say na me nye ho we kwa man ya posti an ka se ya wo Yan Santos wale ze wa ntia la jimia faso so ko be wida dada se ko jimia ko wida dada wu nyimia mi nyimia be kanfo otumfo be TV ama he me Santos se koduma ba na se me bra na se me pese me he eye short videos mama ni jingu adia enyi ba bia bi mo no se me ko na makohwe otumfo be TV ho na be nya videos papa so se wo hwa na subscribe tie otumfo be TV na subscribe so entempana no bomodi no wa share link no we share link na na wo bi su enya no so